kasisi wakho umtshela straight ukuthi mfethu mina nawe nesihlanganise next cause umuntu kasisi wami ngishiya imali mina ngishiya imali ngenxa kusisi wami so wena ugijimela imali than ifamily yakho akangikhathaleli kokuqala akangikhathaleli udlabani udlabani esikolweni uqokiswa ubani wena kwazi umqoqisa usafunda esikolweni uqokiswa yini usafunda isesithengelwa yimi uwe yebo aha ya echo bona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine it repeat the keys or a two piece forget no mathande kishi empilo is a costa goke nama osta Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila man master mina igama lami uRich from Rich Nation TV ne ungibhalele la uwe vele ungibhalele Ndimi usibongile ndikubhaleni. Oh okay my sister email yakho ngitholile ngayifunda yabona and into engiyifunde lapha ithi like ithi kuba buhlungu kancane ngithintile yabona so mina ngifuna ukuzwa ngawo umlomo wakho usho my sister ukuthi kahle kahle kuyenzakalani la kule ndaba le Kwenzakala ukuthi ngihlala nomntana sekhaya. So umntana sekhaya ungithathele indoda yami. Okay. So mina bengicela nje usizo ukuthi ke apho ahlukane naye aphume kwami. Uhlala kwakho? Ngihlala naye ngoba umntana ka mama nobabami. Oh okay my sister before uzozalana uzamela uqala uhlale naye phansi umbonise ukuthi lento ayenza yirong. Ngikhulumile naye akamameli so ngikhatheleke makaphume kwami. Abantu abadala mabatshela? Ngibatshelile bathi mangizibonele. Bathi uzibonele? Mari wrong lena my sister. Okay my sister njengoba usho so ubaby daddy yena like ubaba umntwana yena uthini manje? Yena manje ngimfonela ndifuna ukukhuluma naye akangilaleli. Anihlala endaweni eyi-1? Asihlala endaweni eyi-1. Bekazi umntana kini ukuthi wena naye niyajola or nomntwana? Bekesazi ukuthi mina naye sathandana. Okay my sister. Daba lakho libhlungu kodwa mara ngizozama ukuthi ngikusize yabona. Ngizocela ukuthi siye lapha ebhasini ungipha ama number wakhe umntana kini siza ukuthi kuphi or uyazi ukuthi kuphi. Or maybe singamfonela lapha ebhasini and then simthole endleleni ngicela sikhona ukulungisa indaba. Hayi singamfonela. Simfonela. Okay my sister. Ngicela singadli isikhathi siphuthumele khona siyoza ukuthi uthini yabona. Okay. Asiye my sister. My sister. Yebo. Manje njengoba simfonelile uthi somthola kuphi mntana kini? Somthela ngaphakathi ejardini. Ejardini? Kini? Kithi. Yikini or kwakho my sister? Like kukwami enhlek ne. Baba nomama bandenzela vele stand bangishiya khona. Okay my sister. So mina ke ezimntana sekhaya ngamthatha ngoba ngithi umntana sekhaya. Aneke umlahla. Hayi ngimlahla. Esiphi istanseni my sister? Hayi kuye lo. Lo? Uyi. Okay my sister. Hello my sister njani? hello Unjani? ngiyaphila kokuqala ngizele ngamakhamera Ngicome ngapha my sister. Yeah, size ngawo ngoba sihamba nosisi wakho ngithi. Uyamazi lo sisi lo? nyamazi Ngihlangana kanjani wena nami? usisi wami omdala Sisi wakho omdala. Okay, ungibizile la usisi wakho manje khona udaba afuna ukuthi silungise elingamphathi kahle yabona. ulolaba kudala dala Oluphi my sister? kusathi mina ngimdlela i10 endodeni yakhe Uyazi kanti ukuthi izengani? Indoda. Baba umntanami yakho kanjani? uyangihlekisa Uyakuhlekisa my sister. Okay fine. Mina ngicela ukubuza from iside lakho ngithi ungitshelile iside lakho my sister so mina manje ngifuna ukuzwa iside lakho ukuthi kahle kahle kuyenzakalani la my sister kule ndaba. mina fede ugayi ungishelile ngiyambuza ukuthi kuyenzakalani ngiyambuza ukuthi unomfazi athi anginamfazi ngiyambuza ukuthi unomntwana athi akanamntwana asho ukuthi isijole for 2 years. For 2 years kanjani kodwa ngakutshela ukuthi mina ubaby daddy yami leya. Umtshelile my sister? Dala ngimtshela uyamazi uthi akamazi. Uyafika endlini ifika khulume naye sesiphi isizathu ukuthi makajole naye. Esiphi isizathu vele my sister? Ungachubeka njengoba bongitshela my sister. yabo fede usisi wami athi ufuna ukubona indoda yamante ngimkhombise singene endlini athi kanti ngihlala la ngithi ngihlala la ngithi why athi phela la angicala ukuza ngithi asingene phakathi ngithi bakumele hayi singene athi Zoda ula ngithi ngimbuza ukuthi mina naze na kanjani ake kuthi ukuthi igama lika Zoda ke uliqamba manga ke mina ngisibongile mina ndigama lami ngisibongile ukuthi wena ukutshela amanga wena kodwa uyayazi indoda yami wena wawumele ukuthi umtshelile ukuthi wena ayende ukuthanda ngoba uyindoda kasisi wami so wena wakhetha wathi side ukuthi wathini
mawujole naye bowazi ukuthi bayajola my sister bengazi fanele mina ngeke ngisincisha imali uthi wena ubuthanda imali mara my sister ubuthanda imali kuthi ukuthi wena uyayithanda imali kuthi ukuthi ke bonke kuthi ukuthi bonke ke amadoda wethu ke thina singosisi bakho uzobadla ngiqaba because of imali bafunani babhekeni mara bheka my sister kwamele ukhumbule ukuthi mawukuthi uyazi ukuthi lo muntu lo okushelayo umuntu kasisi wakho umtshela straight ukuthi mfethu mina nawe nesihlanganise next cause umuntu kasisi wami ngishiya imali mina ngishiya imali ngenxa kusisi wami so wena ugijimela imali than ifamily yakho akangikhathaleli kokuqala akangikhathaleli udlabani udlabani esikolweni uqokiswa ubani wena kwazi umqoqisa usafunda esikolweni uqokiswa yini usafunda isesithengelwa yimi uwe yebo ya uzokudrawuka kanisho lokho mina uthengela ubani my sister ngiyasithengela uyasengela le ndoda uthe yakho le ndoda yami uyasebenza my uthengela sister ngemali ukhona yendoda ukusengela yami le ndoda le uthe yakho iyangibheja uyakubheja ngicela lo muntu ukuthi ningisize aphume la Ne. ejardini la okay guys Ijazi lakho. njengoba ngibona ukuthi Ijazi labasalibele. niyalwa and Ijazi esilisa labasalibele. umuntu Ngicela like esingenayo lana Uzophume. ngizocela my sister ukuthi Uthi wena qeda ungiphe ifoni. inamba yakhe simfonele and then size ukuthi kahle kahle uthini umnikazi wendaba ngithola ngicela ngifakele inamba yakhe lana my sister simfonele umnikazi wendaba because le ukuthi solibe awazi lento oyipresayo my sister Yes. ngicela urelax my sister ngicela urelax umhloniphe sisi wakho ne ini mhloniphe Yena my sister, angakwazi sisi ukuhlonipha, wakho. angizena Relax ngamakamera. my sister relax simfonele singenze so ngifone ngale enye isim card ngoba la ngathi sinayithi ambani igama lakhe my sister ngiyalikhohlwa nokulikhohlwa ngoba nikwatile uyakukwatisa uyangikwatisa uyinto efatisa ubani wena igama lakhe my sister igama lakhe ngirorisanga Rorisa okay uza negama esilungu my sister ngicela relax umamele ne urelax uyisilima asosisilungu usisilima ukwazi nokwazi kusho ukuthi ukutshela igama lesilungu ngathi ngene le phone le Hello. hello yebo bhuti kunjani Sakunjani? ngiyaphila Thami khuluma no Rich la from Rich Nation TV ngikhuluma no Rorisanga Urejiwa kuphi? Rich Nation TV bhuti Yeah, sure. yeah ngilana man ngino my sister man konje sisi bani my sister usibongile nginosibongile la ngabe amazi usibongile Thami Sibongile muntu baba. usibongile ibaby mama yakho man Thami wazi bani njenge baby mama yakho kanti Hayi baba, kanti wena Ngizomtshela, uwazi vele wena umuntu angifundile wena. ngicomtshele my sister yo hello bhuti ngoku songikhohliwe ke ndiyibaby mama yakho Hayi sibongile kanti manje akubani abantu abangifonelayo bangibuza ngawe baba. hayibo sosikhohliwe ke or udlala ngathi vele Hayi ungangibuzi ngibuza ngalabantu. hello sosikhohliwe ke vele sosikhohliwe uhlukane nosisi wakho ngicela ke lalela ke ngicela kuhlukane nosisi wami ke Hayi sibongile kanti ngilalele wena. ngicela uhlukane nosisi wami Uhlukane naye kanjani? ngicela uhlukane naye ayithi uyibaby singabantwana bomuntu nonke anikele mithi Angeke ngikwazi ukuthi uhlukane naye. uzohlukana naye ngicela kuhlukane nathi C2 enhleke hlukana nathi C2 hlukana nathi C2 hlukana nathi C2 uyangixabanisa mfana uyasixabanisa singabantwana bomuntu maqapha awulazi negama lami futhi uyenza isilimo wenza thina isilimo hlukana nathi ke Hayi sibongile manje seyala ngoku. yebo ngiyalwa andithi ngiyakutshela igama lami awusazi thina awusazi manje hlukana nathi C2 ke Aphela akwanga ekwazi. Uhlukane naye kanjani? Umuntu ofresh phela. ubani pregnant Yeah, umuntu unengane nami sister wena uprekise uye lo bhuti lo angeke uzopregnisa usisi wazi kahle ukuthi ngami utshela nosisi wakho mntana kunani nanyela ni my sister mara lento yenza yakho Mina fe ngiyela mara ngibehle. usisi wakho wangamhloniphi mina ngihlabi indawo ukuthi usisama kusisisami awuhlabini akuthanda ukuthumethini ukuthi hambe ohlaba ayathi yami ucabanisa abantu like ucabanisa abantwana bomuntu wayenza into esomfindla Ethi kwena ubani futhi ungenaphi baba?
My sister vele usho Sure pregnant vele. 100%. Okay, thatha ke ingane yakho nihambe nozalela la uzozalela khona uphume. My sister Uyangixosha ngihlanele ndoda le Yebo, hamba yakho. hlala naye. Kusifine hamba hlala. sikupha yona my sister. Siyakupha. Yes. Uzokushiya de Yeah, wena. awuhloniphi usisi. Ushiya ubani? Uzokushiya. Qala Uzokhala. My sister. Uzokhala. My sister. Hamba naye, ngicela nitshele ukuthi aphume kwamahlala into zakhe. Kwakho. Yebo. Ubambisa Nungejonga ukuthi nibambiswe ibhantshi ngibambiswa ngebhantshi ekuzalwa baby daddy yami ngithi. Yes. So yakho. Ungezi kimi ukuthi ndikusize ngengane. Ungezi kimi. Uwe usiyoteza bakho. My sister sharp, hey. Okay. Siyabonga isikhathi sakho my sister lo siseka ngikwatisa ngoba manje kokucala akakuhloniphi nokuhlonipha yabona. Usisi wakho umdala. And ngapha futhi bayenza umunye umntwana ukuthi ujola na baby daddy. It's not fair my sister. Mina into like engakutshela yona from eside lami ne ukuthi uhlukane naye my sister. Usichubekele nempilo yakho into mina engizoyenza njenge Nation TV sizohamba siyombambisa i-maintenance asupport umntwana kuphela and then siphume kuye my sister unless wena ucabanga ngindlela cause mawukuthi uzophila like endaweni so akukho right my sister Hayi vele ke akunankinga ndizohlukana nabo. Uhloniphi nalomntwana lo my sister Akangihloniphi vele ayithi ujwayele. Ujwayele nomama mvele wenza the same thing kumamethu. Sothi wenza the same thing. Hey my sister ngicomela lapha esayidini my sister ngizothi mangicela ukukhuluma nababukeli lana silungise kahle le ndaba yabona cela umele lapha esayidini Mzansi ahe bafethu niyasibonela bafethu kuraf la ngaphandle kushubile bafethu abantwana bomuntu bacabanisa i-out bafethu i45 nje kuphela into ebacabanisayo bafethu nisibhekeni lapha emakhaya nibhekeni ukuthi abosisi benu bajola nabo bani because uzothola ukuthi usisi wakho ukushaya emva kwendleba futhi ukudla ithende Nation TV bafethu njengenjwayelo cela ngakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe futhi ngithanda nonke lapha emakhaya thank you ngiyabonga